Meghalaya Post.news. Kikanhun pelajem nadu ke NDRF, SDRF Special Rescue Team SRT ki pulit berkumjuru ki Bor District hadu menta kasngi kidang peteng benwat ikilanon ki bangat hakajing betai ke pardu yang bean hakathan men sengat batang sko bar hadu menta 4 jam lalap thmai ya ki briu ki bangat hakati ke jingja lanyo ki ar penyonggot ki bladu no kemensim nakaliang ke Bor District ke East Giant Hills District kalapan klan syushu kajing kanrai ki Jakati dewyang bean hakati kathan balapa rusan kanhun ki magister ki pulit bat ki officer nakatna Directorate of Mineral Resources DMR Hakani kajing kanra kumbalai pupra metrik ton udewyong ayoban kurup na kiar jaka kathan lumnong thme kumba prapunyo metrik ton na kawai ke jaka halum bangla bat khatnya hojar sanspa nyo metrik ton na ar jaka hakathan rangan rungkat ki kiar gitar bat kawai ke senduk ke basubang badon kumba ars pa sauteli ki Galatin Sticks nalor kata la itu bat pun praru ya ke jaka sa basipor bala penun kam hakabai dein bat ki kamti dewyong bean bala ujoru da ke ijahar hakabai dein bat kajing ti dewyong bean na kebentaban le khatkum ki kendon jongkaan bana kaliang ke sorkar kelasiru ikabalut kesan kumba arp saulak syaki prangut kilanot hakati kajing betai ke parduyong barkajing petang bensir syaki bedang sa kadang ya syakmat hadian baki bahayeng kilapan syusya ki kot kisla syusyu banyak bet kajing kanrai ke Jakati duyong bean nak liang district magistrate ke East Giant Hills District ulapan jari ru dak kenon an 163 BNSS balakat paru ki pajba bakin ai kajing trelang bat ki Bor District bat ban kiar ban lek syaki ki Jakati duyong bean Meghalaya Post.news.